Kanongere mbahe ikaze mwebwe abakurikiye icyo uzaba TV. Njye muri kumva kuri mikoro nk'uko mubimenyereye banyita Theo 7 Pro. Murabizi ko tugenda tubategurira amakuru y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino ku isi. Uyu munsi nanone tugiye kubabwira kubiri kubera ku mirongo y'urugamba kubiramutse muri iki gitondo cyo ku itariki ya 17 ukwezi kwa 11. Nonaha amakuru ari kuvugwa ku mirongo y'urugamba nuko M23 ikomeje gukaza umurego cyangwa se ikomeje kumerera nabi FARDC ndetse n'abacanshuro. Nukuvuga ngo M23 ikomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe, iri kurasa ku birindiro bya M23. Rero uyu munsi biri kuvugwa ko muri iki gitondo imaze kurasa imodoka ya FARDC igapfiramo abasirikare benshi. Shuti bakundwa mukurikiye icyo uzaba TV, mutega amatwi tubabwire amakuru tuba twabateguriye, kandi amakuru mpamo. Iyi mirwano kandi ni imirwano ihanganishije M23 ndetse na FARDC. Ni hafi neza aho barasiye imodoka, ni Kibumba hafi neza n'umujyi wa Goma. Nukuvuga ngo imirwano irarimbanije hagati ya M23 ndetse na FARDC. Shuti bakundwa mukurikiye icyo uzaba TV, nta kindi tubasaba uretse gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ubone ibiganiro ndetse n'amakuru tugenda tubategurira. Nukuvuga ngo M23 muri uru rugamba intego yayo ngo ni ugufasha abaturage ndetse no kubarindira umutekano. Shuti bakundwa mukurikiye icyo uzaba TV, ndagira ngo mbabwire ngo ku muhanda wa Sake werekeza i Goma niho M23 iri kurasa ibisasu byinshi kandi ikubita FARDC igenda yisubiza inyuma nk'uko bisanzwe. Amakuru yizewe kandi y'impamu ari guturuka hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, neza neza mu mujyi wa Goma. N'amakuru ari gutangazwa n'ibinyamakuru byo hirya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko M23 yateze ambushi ingabo za FARDC, ikazitega ambushi ikabarasaho ibisasu byinshi cyane, ndetse imodoka ndetse abasirikare bikahagendera. Nukuvuga ngo abasirikare 5 bo mu bacanshuro bamaze kuhasiga ubuzima, ndetse n'umuyobozi wari ubayoboye n'abandi basirikare benshi ba M23 babigenderamo. Ubu kandi tuvugana abasirikare ba FARDC bacyuye inkomere nyinshi, aho biri kuvugwa ko ubu ngubu bari kuvurirwa n'ubundi mu bitaro bya Goma. Gusa n'ubundi abasirikare ba FARDC n'ubundi batangiye gukangarana, kuko n'ubundi abenshi batangiye gutera umugongo iki gisirikare. Murabizi neza yuko mu gihe cyashize uwitwa Yosto yateye umugongo igisirikare cya FARDC, kandi yari umwe mu basirikare bakomeye ba FARDC. Nukuvuga ngo uwo nguwo nuko ari we wabashe kumenyekana, kuko ari we uri mu basirikare bafite ipeti ryo hejuru. Ubu rero tuvugana abasirikare ba FARDC bari kugenda bayitera umugongo bakerekeza muri M23. Nibo bari kugenda batanga impinduka cyangwa se tekinike y'urugamba rwa FARDC. Ni ari nayo mpamvu ikomeje kugenda itsindwa uru rugamba, uretse ko n'ubundi M23 n'ubundi ubusanzwe isanzwe itoroshye ku rugamba. Abasirikare
bari kugenda batera umugongo FARDC. Ni ukuvuga ngo bo bavuga yuko batakomeza kwihanganira ibikorwa bibi cyangwa se n'iyicarubozo n'uburyo badaha umutekano w'abaturage ba Kongo. Ibi bintu biri kuba ndetse n'iyi ambushi yaguyemo abasirikare batari bakeya byababaje Christian Kiwewe. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana yamaje guhuza abasirikare cyangwa se abajenerali batandukanye kugira ngo barebe yuko bashobora guhindura imikorere y'urugamba cyangwa se imirwanire y'urugamba, batere akandi kanyabugabo kugira ngo barebe yuko bashobora kurwana uru rugamba bakarutsinda. Ni mu gihe kandi muzi ko Christian Kiwewe agiye kwirukana umwe mu bajenerali basanzwe bayobora Kivu y'Amajyaruguru. Murabizi ko Christian Kiwewe ejo bundi mu minsi yashize ubwo yasuraga Goma yirukanye Peter Chirimwami. Ni ukuvuga ngo ibintu cyangwa se n'amategeko ya Kongo muri politike n'abanyepolitike bayirimo, abantu benshi biri kugenda babigenderamo kubera uru rugamba ruhanganishije FARDC na M23. Iyi ntambara ikomeje kubica bigacika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu bitoroshye ku buryo biri guhangayikisha East Africa. Ni mu gihe dutegereje ikiganiro Museveni agiye kuganira na Antoine Felix Tshisekedi. Nyuma yo gusoza iki kiganiro ariko azajya kuganira na William Ruto. Ni mu gihe n'ubundi ingabo z'abarundi zikomeje gufatirwa ku rugamba zigaragara yuko nazo ziri ku ruhande rwa FARDC, mu gihe FARDC iri guhohotera abaturage ndetse abandi kagenda ibarasamwe ibisasu ndetse na Wazalendo. Ni ibintu utapfa kumenyera ubusobanuro. Imirwano ikomeje kuba agaterera nzamba ku mirongo y'urugamba kuri FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi na M23 ndetse na ONU. Umuryango w'abibumbye winjiye nawo mu rugamba rwo kugira ngo ifashe FARDC irebe yuko yatsinda urugamba. Ni mu bihe bitoroshye bitayoroheye kubera yuko n'ubundi ikomeje kugenda itsindwa uru rugamba. Shuti bakundwa mukurikiye Icyo Uzaba TV, turimo tugenda tugana ku musozo. Icyo twabasaba ni ugukora subscribe ndetse na share comment kugira ngo ugende ubona ibiganiro tugenda tubategurira ndetse n'amakuru muri rusange. Reka tubashimire. Nge muri kumva kuri mikoro nk'uko mubimenyereye banyita Theo 7 Pro. Reka mbashimire. Kora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ubone ibiganiro ndetse n'amakuru tugenda tubategurira. Niba warakoze subscribe kandi sharinga ku bandi, ushyireho na comment, like, hanyuma ujye udukurikirana 5 kuri 5. Niyo nkunga yanyu tugusabye, niyo nkunga yanyu tubasabye.